Pozdrav ljudi, ovdje je TraxisCraft i tražili ste u prošlom videu koji sam napravio, prošli video kako, znači ovo je sad ovaj video kako da napravite Bookit server. Znači ovako, da napravite Bookit server, prvo što trebate da ukucate, znači odete na Google i ono što prvo trebate da ukucate jeste Bookit, samo Bookit. Onda odete na, ovo je sad plugin, treba bi ovo, ali može i ovo treći, ali poslije ćemo. Znači odete ovako, bookit.org, njihov glavni sajt. Onda trebate da nađete Craft Bookit koji se nalazi ovoga ovdje. Znači, sada, ovdje, Craft Bookit. I, kliknite na to, već imate setup server i šta sve treba da se uradi. I možete samo da ukucate u Google ako Bookit setup. I evo ga setup, ali kako god hoćete. Znači ako ću. Odete na taj setup server i nađete šta vi imate. Znači da li imate Mac, Linux ili Windows. Ako imate Windows kao i ja, znači pokazat ću vam. Odete na Craft Bookit, recommended build, i on vam se samo skine, ali ne valja. Znači još nisu, znači ovako ćemo. Znači odete na glavnu, ne radi ovaj link. Odete na glavnu, scrollujete dole i vidite da li to može i odavde da se skine. Vidite ovaj Craft Bookit. Mogu da vam dam link ako hoćete, ne, ovo je Twitter. Mislim, znam da je Twitter, ali ima tu negdje neka fora isto šta mi ovo skače, znači hoćemo ovako, može i ovako. Znači, pošto odemo ovdje i skinemo Craft Bookit. Ja ću vama dati, nemojte odavde da skidate, daću vam za 1.5 Craft Bookit. Sad ne mogu da ga pronađem, a mrzi me sada, možda nešto bude, ne znam ni ja. Kako mi se zove ovaj server 8? Ovako. Znači dok se ovo skine, šta trebate da uradite? Jedino što treba, ovdje vam sve piše, ali evo pokazat ću vam kako. Idete desni klik new i text document. Text document možete ga nazvati, ja mislim kako god, ali evo ja ću ga nazvati run, pošto tako to piše da nazovemo run. I prekopirate ovaj kod koji će biti isto u deskripciji. I kako da podešavate sad ovaj kod? Ovako. Java to ostavljate, jedino je ovdje. Ovih 5 cifara i broja, cifara i slova. Znači, možete da stavite isto, znači 1024 je kao 1 giga. Ako imate više, možete slobodno staviti više. Ali ne znam da li će raditi, ja ću staviti ovako. I ovo sve ostalo ostavite, samo podesite koliko hoćete. I ovo saveujete i odete na što mi treperija i miš? Šta mi treperiš? Znači odete ovdje i prebacite, možete kliknete 2 puta, ne ovako, jednom, da ovdje stavite bat. I to vam je to. Znači samo ovdje renameujete. I kad se skine, da li se skinulo se, kada vam se skine, trebate da nazovete bez
pošto ovdje niste stavljali, ništa menjali, da bude craftbookit.jar. Znači, ne ono što je bilo 1.7 i to R1.0, znači samo ovako. I to vam je to. I fuck. Znači, ovo je problem. Stavit ćemo ovdje, ali mislim da znam u čemu je problem. Mislim da nije u ovom problem. Mislim da ima još jedan kod. Nisam siguran. Da, znam u čemu je problem, sačekajte. Ako vam se ovo isto pojavi kao i meni. Ovako. Znači pauzirajte pa vidite. Ono što trebate da uradite jeste da prekopirate kod koji vam ja dam. Pošto izgleda da ovo nisu updateovali. Ne znam zašto, ali nisu updateovali. Znači ja sam nekom mojih fanova davao sve urađen server sa pluginovima i svime. I ovdje ima kod koji ću vam ja dati, jeste ovako. Vidite da je drugačiji od ovog koda. To je ovo. Trebate, ako vam nije ovako, ako vam je 32 bitni, ne znam kako će to da izgleda, znači trebate da nađete gdje vam je instaliran Java exe. Meni je ovdje instaliran program files x86 Java i ovdje možete staviti koliko hoćete. Znači, mislim koliko imate. I to ovako treba da izgleda. Daću vam ovaj tekst koji trebate da ubacite. I evo ga, radi. Sada ovo isto piše kao u onom belom. Vidite, skroz je sve isto, samo što je ovo Bookitova konzola. Znači, to jedino ako vam ne radi zbog toga jeste, to je taj problem što sam sad rekao, ponovit ću ponovo. Znači, ako uradite isto što ja, sada. Kako je ne što je triperio ako miš? Uradite, prekopirate ovo i ne radi vam. I piše vam kao mani prošli put. Odesite ovo tamo gdje vam je instalirana Java exe. Znači Java exe, možete kucati u searchu i da vidite gdje vam je instaliran i prekopirate ovaj link u ove navodnike stavite. Znači to vam je to ovako. Ovaj server properties se isto dešava kao tamo, znači onih posljednjih ne znam nija koliko, to uradite šta želite, to je najbitnije. Aplike, ovako, otići ćemo plugine, bacit ću i neke plugine. Znači, ako želite da ubacite neki plugin bilo koji, mislim to je jako lako, ali sad ću da vam pokažem. Znači, odite na Get Plugins, na njihov sajt Get Plugins, i ovdje imate milion pluginova. Ako želite možete recimo za ekonomiju i ovdje će vam se svi pojaviti za ekonomiju. I tako to, sada ne znam ni ja koji da stavim, evo minigame, sada da vidimo šta je to. Team Fortress ne Team Fortress, Capture the Flag, Spliff, Treasure Hunt, Deathmatch, Team Deathmatch, Race, Single Player. Opa, ako ovo radi, ovo je cool. Ali neki standardan, evo, Economy, standardan, ono za pare, i možete i valut, a možete i ovaj, znači, ovako, skinete ga, kliknete ovdje, pa ponovo kliknete ovdje i treba se save u jar failu,
I to je to što bi se ticalo toga. I još nešto ću da uradim. Save, nisam ništa ni menjao. Ovako. Ovdje sam skinuo Economy i to trebate da ubacite u plugine i ovako. Kad startujete server, za razne će vam pisati, će biti isto kao ovo. Možda neki ne budu, ali uglavnom se otvori folder. I tu možete da podešavate akauntove, koliko ko ima para, sve možete tu da namestite, znači folder, ali svaki plugin koji skinete, ako nije u jar failu, to znači nije plugin, ako možda treba se opakuje ili nešto tako. I samo craft bucket trebam da promenim, ponovo idemo ovamo, craft bucket, mislim da je 1.5, nisam siguran. Znači ovaj delete i slobodno daću vam link da skinete ovaj kad ga budem pronašao. Sve ću vam dati linkove i vi samo ovako trebate da podesite. Otići ćemo u Minecraft. Tako i mislim da je i dalje koji mi je ovo sad IP. Nije. Uzet ću od Hamachi IP i u sljedećem vam pokazujem kako da napravite da ne mora da se koristi Hamachi. Mora da se update server, žao mi je. Znači onaj craft bucket je zastarela verzija, ali daću vam ja craft bucket koji bude, koji treba. Možete i ovako, u stvari, ja mislim craft. Ovo sam malo, znači, ovo sam malo 1.2, ja mislim. A ovo isto ovo sranje. Ovdje je bilo prošli put, toga se sećam. Evo ga. Ovaj link. Znači, ovdje imate posljednji ovaj, download, save, savirat ćemo ovdje i napravit ćemo ovako. Odmah da se nazove craft bucket, yes. I uzet ćemo ovaj server i krenut ćemo, molim. Nije se još skinuo, izvidite. Znači ovaj minigames, to ćete vidim da li radi i sve i kako treba da se podesi, pa možda okačim kako da instalirate taj plugin. Evo, sad će se skine ovo. Šta je ovo, nisam ja skinuo. I pozdrav, da pozdravim Maksa, koji me zamolio isto preko Facebooka da ga pozdravim. Evo, pozdrav Maks i tebi. Ako želite, evo, server radi kao običan. I mani ukucamo i vidite izlazi $30 i jako je korisno. Evo, sad ću vam pokažem ako želite i to, mada je to vrlo lako. Krenut ću još dve nove igrice da snimam. Jedna je isto kao Minecraft, samo kao neki modirani, i druga je, to neću vam kaži kako se zove, ali jako dobro, nadam se da će vam se svidjeti. Smite ću isto da nastavim da snimam, ali to, evo, skoro su mi sve ocjene zaključene, tako da, fazon. Još ovam nedelja, sad koji je dan, brate, sreda, 2-3 dana i onda krećem stvarno onako baš da snimam. Znači možete i ovako ako ste administrator da zatvorite server i to mi je ovako. Odete na server, accountovi, open with,
povukli bit. Nema toga ovdje. Znači otvorite sa ovim i vidite Traxxas 98. I ako ja sada stavim ovako i pokrenem server, i ukucamo money, vidite koliko imam para i to stavite, prodavnicu, plugine i to. Ako budete imali neke probleme sa tim pluginovima, mogu da vam napravim i video kako da instalirate neke različite pluginove i vidimo se ljudi. Ako vam zanima još nešto kako da napravite, to ću da vam kažem. Bilo koju igricu za bilo šta, sad sljedeće da igrate Minecraft bez hamačija u multiplayeru. Ćao!